kapitan sa duwa, kapakiyasan sa guma, mintulo mga luha, kasing-kasing nag-uga. Kining kasingatian nga inyong madunggan. Paminawan ninyo, basin makarelate mo. All-star cast ang artista, aron buhion ang drama. Idol Dagol og Inday Tanini sa mga gapon sa kinabuhi. Prepare yourself for the big fight. Idol! The goal! Of Inday. Ang swerte sa tao, dili gyud mo matagna. Like a lottery outlet. Jackpot prize. 20,565,768 pesos and 25 centavos. Abi na kog dili na ko swertehon sa kinabuhi, Dolanday. I thought I am not a jackpot prize of my life. Nagalarga ko sa naso Dubai. I go to the land of Dubai. Og dito na ko nakita ug nasugatan ang akong swerte. And I found a jackpot prize of my life. Itago na lang ko sa pangalan Jamila. Just give it my name, Jamila. Lumad na ko diha sa Talomo, Davao City. I'm from Talomo, Davao City. Nakitaan ganita mo nagduwa-duwa diha sa una? You know, Dolanday, I saw you before. When I was in my hometown, Talomo. You play basketball together with Tomaroy Brothers, etc. Isa yung nanis Tanini, no? You know, Tanini, you like, you're very, you're very tease. Pusa din. Papo mo taga-gisquilahan, yan. Di mo kayo kamalukot English na ako, Sayang kaya, sayang. British. Bakuna, magalis mata dire. Ha? Bakuna. Dala sa akuan, encyclopedia. Ako na ila-ila ako saka American Navy. Usa ka retired general. I found retired general of ex-US Navy. Siya ang naghatid na kong swerte, Dolanday. You know, Dolanday is a jackpot prize of my life.
Og dinhina nagsugod ang gapnod sa akong kinabuhi. And this is the start of the stagnant of my life. Og inining nahitabo. And this is what happened. Agay. Lagi, friend. Oy, sa pagkita rin yung kita dito sa hayag, friend. Magkakita din rin, friend. Namalinis ko ang nayam no sa mga oy. Hindi ko magreklamo diya nga kay kita. Kasi nakalimot ka Dubai ni dili na talo mo. Gani, abil ako sa siminto ni. Disko ka simento nga hayag kay Sunjo. Sa klaseng disko. Ano ko ito tabato dito kay malugoy kag lubi dito. Gani, yalay naman ito kay pag walay disko. Mag-wild yun sila. Oh man. Wala, uy ka nang. Di ko mag-expect mga mag-abot ko inani nga lugar, friend ba? Gani. At ako Amerika din sa una si Kuan. Si Donna. Ano, katong nagpakuan. Nagpa-transplant. Itong transgender. Yes. Walay mo ramo dito siyang babae. Ay. Magpadulong ato dito sa Kuan. Magpadulong ato nagikan dito sa Talomo. Pagbalik niya. Girl, nakaayos siya. Nagkira na mong kailan. Doon na natin siya nato na iko. Indeed. Mga pagrekuripot pa kayo ng mga Amerikano nga nadiri, uy. Lagot ko naman ang mga oy nga. Murara. Girls, hi! Napagaw naman ni Sir Stewart na siguro ni. Hey, Joe, what is your name? Ha? Silingan, tagasray na si... si Kukong. Hi, ladies! Hi, Joe. Hey, dance with you? Sure, Joe. No, not you. Wala na, tagatalo mo ba ako hapta? Sumpak kong takaron. May pasikuan, friend, si Heidi kinahalin na. Kinaduhan ni mabahaw kita ani pa. Hindi may tabong ko. Sinuunsa naman ka ni Kuya. Asa naman ang gusto mo? Kita ka ng mga man in uniform akong gusto. Gusto ka ng mga man in uniform? Ay, hindi pa ko ganahan na uy. Ikaw, gusto ka nga, Juan, di na juga ganahan ka lang. Uy, namangilad pa ko na sila, no? Hi, Huwag ka beautiful ladies. hawak sa akin, Ben. Beautiful ladies. Hey! Uy! Gusin mo na rin, mga rin. Kaya mo ito, Hana, saan man siya kaning... Puro man siya ka ng uniform man siya. Hey, sir! What is your name? Buwan mo siguro nito ng... Kasi gira sa mga hapon kay... Yes, that's so. My name is retired General Mac Arturo. Ay, Makmak! Sir Makmak! Look at my Mac. Mac. Hi, sir! I'm straight to the point. I like you. Me? I like you. Everybody. Come on, everybody. Check it to the left now. To the right now. Sinabi ko, ano niya, ginagay kong mga inanin ng ating kulang ba kayo ang alasin sa humor ba? Kami. Puro si Gary Leasing nito, Come here. You look like Gary Leasing in the Philippines. Who's that Pokemon? I don't know him. Come on, let's go. I have a... Sir, excuse me. One pod of thirsty camel capsule.
Sir, are you General Makmak o Papay? Papay. Retired General Makmak. Bubag mo rin bukto ni siya, oy. Masa na bukto ni siya? Napakan, bes. Napakan ba siguro ni siya ka nagligwan, oy? Ito bang best? Ako na lang yung agwang taon ni Balang ka ni Mao. No. I want you two of you. You fight me. Best, pakalain mo, best. I have 2 parts of Dusty Camel Capsule. Dili niya, best. Tabangan na to ni Bes. Nauna, Bes. Taas magagahangin, Bes. No, not you, not her. You, the both of you. Both of you, come on get me. Let's go. Come on, let's go. Let's go. Tara, girl. Panahon na to ni girl. Tara na, go. Come here. Tokyo, come here. And wait a minute, I will take these 2 parts of Dusty Camel Capsule. Bes, tokan ang tingnan, Bes. Come here. Will be the best. Come here. Attack me. Attack. Come here. Attack. Come here. Di. Magabitan ka rin. Ikaw una, kay Kwan, ikaw para magalaki. Ay, come here. Dali. Balis ka sa lang. Balis ka. Besoy, take over her. You don't know how to speak in English. Come here. Come here. Dali. What are you doing? I don't know. Gusto ni mo, dali. I don't know. Dali. No. Dali. Sama. Stop, please. Stop. Dali. Doon na dali. Crabs, I have crabs. Biko. Mak. I don't like her. Dari Very ka. fast. Too fast, too furious. I like Hinayay. Hinayay only. You want slow down? It's slow down. Slow down? Slowly but Okay. surely. I don't like fast and furious. You get out. Here's the money. You get out. You want jackhammer? No. Jackhammer o bako? Huh? I I like grader. Gridiron tagabi. That's more I like it. Kane. You want this? I want that. You like chopping? I like camel. I am camel. Bigyan na din mo, best. Yung General Makmak. Uy, biyab na bibisi ako bitaw. Tinod on bitaw. Tak sulirap laging matas tiguwang lagi. Mas may tani mo sa iyo, ha? Una ko na siya dito sa Talomok. Mamaybay rami. Rami sa lakot ng dunggo. Na, best. Nagbuwa na sa Diyos ko. Hindi na, maglisod na ba? Pero na oy, basta mo kuhan lang. Kwarta naman po na best. At least among luti dito duldul o doon kanipan. Ako lang patambakan o yuta dito para mo lapad ko. Hey, baby, come on. Let's go to the Philippines. I want to go to their place, Talomo. Where's the Talomo? Talomo District, District 1, Sweetheart. Okay, I want to go there. You wanna come with us?
Ay na lang, bes. Mangita ko laing dali. You talk in English. I don't Hindi siya kasamot understand. pag in-English niya, bes. Kasi mga The guys are discouraged now. You want to go with us or not? No. Yes or no? So, ano, Why not do that? okay, sweetheart, let's go. Okay, let's go to the Philippines and I will meet you there. It's very hot in here and very tough. Yes, very hot and very long ride and widen road is very traffic. Yeah. There's a lot of motorcycle. Yes, there's many umbrella. What's that umbrella? Payong. Very hot in here. Yes. Let's go to your house. This is Olas Street and Bangkal. And this is going to Talomo. Okay. Yes. Come on, let's go. Oh, shit ba? Grabe lagi kayo tani si Kwan ba Marlon. Sige naman kusugan mo ka. Bomba dyan ano eh. Doon. Di mo ka matingin dyan doon. Ano na po na nila si Guagay mo? Ano na nila? Gitulo na baso. Isisa na. Kailan mo na padulong dali ba? Kinahubag kayo. Si Jamila man na ba? Tipiti. Sabi lagi. Basta mo kanta nagtipit-tipiti sa unang yung pamiyana. Jam! Hoy! Jam! Magsalit na bay. Adonis! Ay! Saan naman Doon, na? mura kang bayot og naong doon, oy! Ay, sino ka ba si Philip? Nalampok na lagi si Philip. Oy, Edward! Edward, palahupog na lagi po ka, Edward? Dako lagi si Marlon og tiyan lagi. Lon, ang imong uric acid, Lon. Taas na pagyapon, Lon. Lagi ka mukha na, Lon. Laman loob, Lon. Una na sa listorya, Victor ba? Don, kumusta naman ka, Don? Dugay na ito wala kita, Don, no? Mingaw yun. Sige po, pamaling diya, Don. Ano ka? Ay, Papa ni mo, nag-ayaw yan po kuha na, motor. nas papas balay, papabiyan na ako. Take-san ako, papilan ako itong pantalo ng glab ba? Suro ito po. Sir, dalo na ito ng motor sa barkada. Ayaw, di ko makalakaw kay na akong Amerikano dito sa balay. Slain na ni mo, maram matagulay kagahapon. Ano, daliw na ko na ito ko. Ikaw pa ayaw ko pag inaanagod, lain lagi ka kayo. Nakakita na na yung shark dito sa may Tato David. Kaya siya dito? Ano yung shark dito? Pakito na. Ayaw, ayaw ko kakita kay dito sa Dubai, kaya akong kita ito, Camel ra. Oh, bukan. Cuman, ito ta. Shark? Karong ba? Mo pala katong na TV? Katong TV? Shark. Sayang, ibaya, bagoon din yung bayanan ba? Tara na ba? Dali. Nalala TV dito sa Kualita to na BDI? Tara na. Di lang kay TV, dahil sa amin dito. Tara. Tara, kanako na. Grabe ito kay Adonis ba? Huwag yan mong gano'n. Oh.
Grabe sa kay ka doon, oy. Libog nagduda biya ko sa mo sa una, pero karon napamatunan gyud nako ba nga. How kay ka mo kempet? Ano na to, di ba? Kunya, napamatudaan mo ang epekto. Kunya, bubalibad pa mo. Manala jud kay ko nimo. Ako doon no, sultihan takan naabot lang ko dito kuan kani nga Dubai. Nakauyab na lang ko dito ka ng retired general nga tigulang. Pero ikaw, grabe mo ra gyapon ka. Kusog gyapon kayo imong power pa. Isang pantalon ha. Ako na kong pantalon no. Kabalo ba ka nga tulo ka tuko ang ipatay ani para mamugna ng pantalon na ni. Pagka kay sino ka hindi kay kasi. Patig-patig no. Oo. Nya, soan, si Batata. Okay. Pero may itong dugayan dahil nga, maura man imong gusto. Wala. Diba? Maroon ako, magpalibre na po ka. O, di 500 o, manalang pag-chat-chat nyo dito. Salamat. Dumangin itong gasolina rin. Wala. Ano 100? Okay, hinari ito kay 110 rabito na imong 1 bitaw. 110 rabito na imong motor. Hi, Makmak! Makmak! I want to go back to Dubai. Why? Why? Why, Makmak? You have another guy. No! Yes. No, Makmak. Yes. This is not true, Makmak. You lied to me. It's not Adonis. Adonis is gay. He's a gay. My friend before. No, he is not. My childhood friend. You lied to me. No! I will lie to you. I will go back to Dubai and I will not see you anymore. Makmak, no. No, I will You leave want... you. Makmak, look at me. No, I don't want. You want this? Huh? I don't want that. Makmak, don't leave me, Makmak. I will go now. You're my life and my soul. I don't want that. I just go to in the Wala bank, naman si in the Papa. central bank. There's a lot of buy one take one there. I'll go there. Oh, Makmak, no. Don't do that to me. I will do Don't that to do you. that to me, Makmak. You shut up. I give you money. I give you a house. I give you a lot. I give you a lot. And then you do that to me. You don't do that to me. Don't say that. You give me a lot because I have a big a lot. In Kalinan. I give you the house a lot. I give you a car. I give you money. I give you everything. And then you can do that to me. You don't do that to me. Stop na. Yes, stop. I will get my money. I will. No. Your money? Oh, Makmak, your money. I'm sorry, Makmak. Your money is lost. No, I have. When I go to Talomo proper, your money is nothing. I will go back to Dubai. Goodbye. Maki! Maki! Makmak! Mak! Ikaw good, bahala ka. Bahala ka eh. Yuli na dahil mo Amerikano. Oh, niuli na. Samda na sa dako. Kita na po. Padayon na po na ito relasyon. Sa diya. Grabe sa tama ka istorya yung sabi. Padayon na po na ito relasyon. Good. Wala ko tayo relasyon. Humanaman ta. Sa una naman ta uyab. Jamila High School pa to. Karon makigbalik ka sa kundi. Pwede na ko yung kadagan akong uyab. Doon. Ay sige pangatik mga nagagagag uya ba kay kabalo ko ka. Debe ka gwapo ha? Sige na. Kay apaso na akong uyab. Doon. Ay si Kuan dia doon. Kawan mo doon. Doon. Ayaw si Kuan dia doon ba doon? Sorry kayo ha. Pero wala mo tayo relasyon Jamila. Sige ate. Bayot pa siguro ka doon. Ko man ay tiga patulan di. Klaro. Klaro jo kayo nga bayot ng mataanib ma. Gusto ko makagdiga patulan. Dan, Uyoy. patarong doon ba doon? Wala ka. Dan, asa na Dan? Dan! Anak ka doon! Doon! May makadon ka ba kayo problema doon?
Sentimental confusion. Used to say I like Chopin. Love me now and again. Whoa, rainy days never say goodbye to desire when we are together. Rainy days growing in your eyes. Tell me where's away. Napakyas ang akong Amerikano Dulanday. Batog na din akong mga amiga nga nakauyab og foreigner. Di lagi sila mo dula og laing team. Pero na zero balance sa jud ko. Ibiyaan ako sa Amerikano, wala ko'y kwarta. Ibiyaan pa jud ko ni Adonis. Aning kamot abog ko makabalik og Dubai. Hinahinay na pong kong aghinod. Basin ni makaluyan papag-usap. Apan leksyon na to sa kuha, Dulanday. Kung galing makagawas ko pagbalik, hindi na dyan ko magbinuang. Salamat, Dulanday, and more power to your program. Hanto din na lang. Inyong suwat magtatampo. From Talomo, Davao City. Jamila. Everybody